khat Kuki channel thusoh LAHKHOM ni hozo se labon on ni kupa tunung jong VANNOI thusoh chum la chum ho ana ve khom ki loite Russia sipaiten bakmut khupi la zo te ni dingin hata in nona anei zingoven hi in la khupi sunga kichun a hin sipaite longtam pi ngai hi hijito kimatsun British Defense Ministry akon military official hona saidung zuyun Kremlin in atosot Wagner group holoisin bakmut khupi solam kaise atam zo halazau tavin khupi sunga long wadung chu frontline asodo ta na hi ativin hi chutol honin Wagner group hon khupi sung lumlam kai anopen kit tavin hi ichilai mun hin Ukraine sipaiten khata amun hu na anezun chule kichut mat na thei leiho jong Russia sipaiten apal galkai wa na loadingun asu sipan tavin hi Ukraine official on saidung zuyun Russia sipaiten bakmut khupi alla jodi nai povin hi achi sanidan somni li ka sung sia ki kaptu na sunga Russia sipai zangawal in thina atu ve ativin hi bakmut khupi solam kaya anaki kaptu naw hi galhung ki panapat Russia le Ukraine sipaite ki ka ki kaptu na mi thi tamna loi khat chu hitai ativin hi chule Ukrainian President Volodymyr Zelensky in ichi khupi hi atha a sipai tolut jinga hu jingdinga gel hu na anei khupi khat jang chu hi aji chu hichilai muna Russia sipai phalai tampi hon a hin naw achano khatna hin zongle mabana amachal dio khatan na khat jang chu hi Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba in Germany hinga galman cha ho atol bp owa chule pilot ho western lien no ho tole ki thim chu sa gang dingovin anange ne hi amana seiben a galman cha chang ha sam hi Ukraine sipaite adinga Russia sipaite atin do na ding owa kho pin khat chu a hi ani ti ne hi alang khana Russia sipaite Ukraine khupi hwa missile kap khumna achil ha pi jing kit na lai ovin hi Ukraine solam gam kaya khalson khupi mun anakap tha akit nawa mi thumin thina anatuun chule mi ni in kisu kha na anane zin hi ichi thil su hi Ukraine President Zelensky in demna anane zin pro Moscow brutal terrorist attack hi aniti na hi amana saibe na Russia te hin terror kiti hi abol thenaw so hin ichu lo sapnale acha lo naw go na pi a hi na ding avet sa naw hi aniti na hi achi sani khuni masang azong Russia ten khalsan khupi sunga buluna vel som le thum ananei ova chule akim vella vel som sigile khatta zong anabulu ne hitai icha chu mi thumen thina anatu un mi nga lemin kisu kha na zong ananei zuna hi United States gamsung California gamkaya huinun kuzu akho se jingto kilonin gamkai sungami pi ho chondo hlodo na dingin older vai homtian na so do tavin hi tanglowa go ha zu in pazero wadung analin do in avela chiang mi pi ho hlodo na hita na hi weather akho se jingto hlonin gamkai sunga chen na in lelo chule gari ho jing jong tuzin achup namun tamta omta na hi igin ni ho chanin kupi sung lamlin la dung jing jong hang ho tuzin achumin emergency worker hon tui thado londo sa na dingin hata in panla na anezo na hi chule California National Guard akon sipaite buina to ho ki thupi na achil ha piu na hi officer hon in sun chut na aneyon mi PTN mun bitlam a ki chondo na anei na ding ovin het sa na jong anene ovin hi tuni chanin hi chi thil su ji hin mi ni in thina atu ta na hi Pineapple Express tia ki he huipi gupi hin gamsung hi thani masanga pat vel som vei to banga hin ho pa hitan hicha chu mi som deli in thina an to saw zong an hitai
China gamsunga lamkai Premier kilhengdo tha Li Khweng in General Li Shongfu chu Chinese Defense Minister tha adingin nominate an bolta hi Li Shongfu hi achisa phana United States in sanction an phun khum China lamkai lin khat zong hi General Li Shongfu hi Chinese People Liberation Army modernization chilha pinadinga veteran khat an hin hichinadinga chu Russia akon galman cha anangai to si uwa United States in sanction an phun khum hi chule Premier Khweng in Vice New Premier ding mi limin phundo na anane jin hi Shanghai Party Chief an hi General Li Khweng chun achi sami sim ni hwa chu Chinese Premier tha hi na office analo pan hi tai kumsom guble thuma upa Li Khweng hin tam ni lingsi na hin puta Lei chung chu an hial an hi Premier tha Li Khweng hi President Xi Jinping to kinai ta het an hin chule kumthum sunga covid in nasu sit Chinese economy tha su hat kit na ding le kidodo kit na dinga ngan sina ki pe na ki sei na hi Li Khweng in office alo hi United States to akika o hoilo laita hin chunga United States in key technologies ho China na mu thilo na dinga sanction anabol khumsaw an hi hiti phat laile COVID-19 ja China economy 3% bo anapha an hin China income sangni somni le thuma dinga grout sangbe lo ti chu 5% bo akoyo hin achi sa dikit thumsunga dinga anim pin chu ya hi Indian Space Research Organization in small rocket RH-200 kiti chu lolhingta in kapdo na ananay tawin hi achi sa phana pat rocket chi chom len ta le nyaw cha zong anakapdo jing Indian Space Research Organization hin tu tha kapdo o Rohini tia ki he RH-200 hi ISRO Launch Center Thiruvananthapuram muna anakapdo wahin rocket hi meter nga buwa sanga chule diameter inchi somnani bo wa hi ekiti ichi rocket new cha hi champat thupi ta hilo atmosphere chungje ma umdinga ki si mahin ichilai muna chu meteorology aeronomy chule atmosphere chunglam hol na dinga abol wa hi ekiti Israel Defense Force on West Bank Hopsum Salam Neblus Kupi Komvela Palestine thar choimi thum anakap likit tawin hi achi sa ni kho ho athilsu chumchuma buina anauma tension tu chana asanjing laya thilsu kizomchu umkit hi ekiti Israel sipaiten asaidung zuyun galgu bolho chon thal kaphum na ahin nayo tolhona ale thuna IDF te khuna mi thumin thina anatu uwa mi khat ki pido man hi ativin hi thilso chun Israel sipaiten M16 rifle thumle pisar khat an chomdo vin hi ichilai mun vel amama hi achi sa ni khwa zong Israel Defense Force ten rate an chilha pinawa Palestine galguhbol mi gumin thina anatu saw an hin hiji achu Palestine galguhbol chom hon Israel chunga phula ana anei te ne ding owa kitipna anene yo an hi achi sa lei sim ni kho United States Jordan le Egypt pan na gamten in ki ho to a chamna ana na dinga anago no ahin chule Jordan munjinga zong ki ho na ananei saw hi a hi jing wangin gamten ni ki ka ki to mona ki than hi chil jing cho hi Indonesia gamsunga dinga active volcano Merapi chu anapu za atol honin kilometer sagi chanlam mai lom le mai khuin apha zodingin vai homte na siyon hi gamsunga disaster management agency hontu phone ananei nawa gamsunga mi piten ahi thei chana vai homten danger zone tia
amel chi naw gam kai sung sia chu lut le pot thil bol na to na anei lo ding ovin an het so na hi mol po ke namun akon kilometer nga apat kilometer sigi sung sia koi malut lo na dingin anaphungo na hi hinla mun gamla akon khatvei thil so hi to lona avet ding owa phalahin hichi mol po ke chun kilometer sagi akhalle mi pi ho hlo do na chi hlading a hi zonga tv na hi thilso namun hi Pacific Ring of Fire tia ki he kul sungin a ho ma umahin sule Indonesia gami VANNOI ya mol po ke umtam na pin gam khat so hi mol po ke merabi tia ki he hi asandan fit sangku apazuvin Indonesia gam sunga dinga mol po ke la asandan sangpin ani chan na hitai China panla na wangin phat sot pi galle tula hong umjing Iran le Saudi Arabia in atha a ki ho khom ne le ki chamna ananai honta na hi hichito kilhan chun akika owa diplomatic ties atha azop mat kit ta na hi thil su chu avela gam tampin akipa pinaw anaphong do na hi aji su gamte ni ki do zia agam kaya ato kha ho adia Yemen le Syria gama kunlam kai chum hon thil su chu alim naw na phungo na hi he thei khat chu Yemen gam sung hi kum sang ni somnali kumapat civil war ja buina anom zinga Iranin Houthi galguhbol ho atosot nova alangkhana vai homte Saudi Arabia ten anatosot nova operation anachil ha piwa hi United States vai homten jong Yemen gam sunga buina ho su thip ne dinga phat sot pi lu na anaboi piwa na hitan hinla tu chana hi lol hinna amu zodi nailo wahi aji chu hichigam buina zia thina tu hi mihim lak khatle sang som nga wal hinga ahitan VANNOI ya humanitarian crisis linta khat asodo lo ahitai China panla nawanga gamsunga chamna ahung lut to hlanin gamsung embassy ho hondo thana anei ki tawina hi hinla gamte ni kika chule Middle East kam kai lam din mon hi boita gamha chata ahina chungchuna hichi chamna thu hin ichanpi ain chilung piding hinam tin het gil na nei tampin lung sei ina anayu na hi Iran gamsunga monchom suma kun numei simlai ho guwa buluna nayagin mo a kisei mi zakhat wal vai homten anamando tawina hi state runs news agency IRNA na phondo dungzuin buluna chu thimzil namun class ho kha omna dinga ki bola hi tin anaseyo na hi hichi thu to ki mana madwa numai khanin anasei dungzuin monchom suma kun thimzil na ina poison ki man na asun amanu chun pan ala dan ana phongdoi na hi ekiti he thei khat chu achi sa phalha sungapat numai ho poison kisu kha zia natna hai theilo na chule natna za chom ananei zi uwa hospital mun chuma anahlut jingo ani hi gamsung numai ho kaina thimzil namun zo si chun hichi natna chu ato kha su keyo tabang ya hi bultel hasunga Iran Interior Ministry in bulu na hi tupna thu ta na yami phalo hon abolo hi tin ana se na hi thilso to ki manin Iran IRNA news te hin mi pa khalle acha numaini in thilso zo sia chu nitrogen canister amanova bulu na chu anayo hidan ki phonna ananei naw chu gamsung mi zo siemu dingin TV analha do na hi amahon asainawa ichi nitrogen canister ho chu numai thimzil na munsagi courtroom ho achu ana selu nuwa a hui chu analha do sa jiu na siu nahi in lahi chi phon na thu hi ata ham a hi lole sim thu ham ti phot chitna am nai poi giti nahi Iran Interior Ministry na sai bena akiman ho chunga phata a kholna kichil ha sa dinga hi anti na bana ichi thil so to ki mena numai ho chunga buluna hata in akim su tai anati nahi
thuso apat napat achai na chan ngai ho zo si na chung chi ova ka ki pa naw ka hin phong ovi thuso tha emukit ka ovin na bonon mang phale chi bai